بله گودارین هجا گوداری رادو دنگی جرا شنگال برنامه سبها ایزدخانی بردوام میدکی هر کسی گود لما گودارید که لما تماشات که جارکات دیجی سلاو و رزین ما جیرهانه گوداری هجا ده عالی خواندین و زانبونی ده گنج مده آستکی چاوادنه و تایبت رمان نویس و کتاب چیگرین حتی روزایرو شنگال چاوایه و عالیه هلبست دیدم بجن هلبست ناف جواکا ازدیده چقاسی گرینگت دیدن ده درباری مجاریده مهوانی می ماموستا حالدین یقولو رومان نویس بله تقل بخیر هاتی هم گلک سپاسیات دادکن هکه هیرو تا وقت خود اما هم کاربن سروان مجارین گرینگ ایرو هم نقاش بکن گەلێک سوپاس ماڵاوە سوپاس ژێ کار و قسمەتە وەرە سوپاس ژێ بێ دەرفەتێرە ئەمژی کە خۆشم بۆ ئیرۆ لێ رادیواجرا لێ دەنگێ سپایستخانێ ماڵاوە گەلێک سوپاس بله گلک سپاس جبو تاجی ایرو هم بجن ده عالیه خواندینه ده گنجید ما چاوانه ئەگەرم بێژن بەحسا خواندنی بکەن بێ جیواکێ مای شنگالی و ئەم کارم بێژن ینی جیواکێ مای شنگالیژی ینی ئەم وەکە قەرتنیگاری ئەم نەدورنش جیواکی عەرەبی بله ئەم وەک جغرافیە گەلێکی وڵاتێکی عەرەبی ده وڵاتێکی عەرەبی دەنا وما گەلێکێ وەکە دبێژن ثقافەتە عەرەبی گەلێکی باندۆرە خوا لەسەر جیواکە مەشی کردە یەکشوانژی جیواکە عەرەبی بەخۆشی نە جیواکەشوانێت خوێندەوانە ji ber vê jî sixûmet ew ku civaka me jî karin bêjin yanî di astekî mixabinî ve yanî di astekî ne wî astê ku tê daxwazkirin de ye mesela mixabinî ve yanî rastî jî yanî tiştekî gelekî em karin bêjin yek ji wan fermanê spiya ku gava ku civak ne hişmend bê di aliyê xwendinê de و قدر و قیمەتی خواندنی و کتابی نەیەتە داین بله ایرو هم بجن کج خوردن ازدی هم بجن تایبت پشتی فرمانی یان جی شکاندن حکومت بعث عراقی ده بری خودانه مدرسه یعنی هم بجن تقریبا پرانیا وان جی هگر تمام جی نگرینه و مدرسه حتی آسته که خواندینه اف خواندن ازدیاره چاوید عالیه ارینی ده و نینی ده جبر او زمان جی نیمه از تو ارینیه وی علی ده نابینم جبر هکر ام ببنا هکر ام کس بکس ببنا پریفیسور جی ام شخلکی رکارت کن جبر مخابنی و یعنی اموسا امنا مثلا دجی خواندنینا امنا دجی مدرسینا لی ام دجی وی مدرسه فکرینا او تخوازه جواکه مثلا بندست بگه عالیه فکری ده عالیه زمانی ویجه به عالیه کلتوری ویجه به چاندا ویجه به هکر تو نو بری خوب دیده مرز شهر ماموستای کی جواکه ازدی ده های مرز شهر ماموستای کی ده های و هر ماموستای کی جهان ده ماموستا جه آواکرینه و جه پیشکتینه و جه رزه نفراستی جه لیکن تو بری خوب دیده ماموستای ما ات شنگالی جی همو جی بزمان خوی کرمانجی بزمان داغا خوا نزانن چار پیوا بپی بله یعنی افش خوش کارا ساته که لگه مثلا لا تو اره نه امجی ده و مثلا دایمستان درامه ده جی هنگوتنی عربی درباسی نیف گوتنین مجید بین هنگوتنین عربی باندورا خال سر مجید بینا لیاموی که دکین گو ام سر زمان خو کار بکن گو زمان خو پیش دکن گو زمان خو آبا بکن تا بحث لی حکومتا بحث کر و هکر تو بری خو بگیره شکوندی قبلت و شمالی ایچیای شنگالی هر گوندکی به بناوکی هاتیه نافکرین بناوکی اسلامی بناوکی دوری کلتورا آمایا استیا دوری کلتورا کردی دوری کلتورا هر کلتوره کی کوگریدای ملت نوارستا مزوبوتامیا بگشتی و بین بله هوشی کرد بین نه ام بحثا
الأندلس بكين شي علاقة فتح الأندلس و طارق بن زياد وإسبانيا وفي كومالغام ما بها يعني بين بحثا مثلا قادسية بكن بحثا دهلا بكن هروسا أفشارين معركة قادسية بين وسا بورق أم بين وسا جزيرة أم بين وسا حطين أم بين يعني هر كومالغا جيت ما بنافك إسلامي هاتي نافكرين بەێ ینی ئەو پێواژۆیە عربکردنا هەرێمێن ئێزیدیا بدیتنا دەت ئالیە زمان دەژی هەر ئەو ئۆپراسسیون بوو ئەم بژن تایبەت ئالیە دەولەتین عربی دەکە سەر منتەقین کووردا و ئێزیدیا داین مەشاندن بله بگومان يعني عرب كرنايكا السر مزيا نا عرب كرناكا كتبيجي دي باشا روجي دا اف دي باندورا خوكا هما يكجار مثلا عرب كرناكا يكجار السر مزيا جبرويجي هكر ام بين بحثي بكن يعني حتى خواندنا ما المدرسة ما نفس ما ناخذ خواندي ما ديروكا خو نفس ما ناخذ خواندي امجد بينا بشتوان شوي ديروكا تجي كشتنو فتوحات وغزوات ونزم ماجي بشتوانيا وي ديروكت كر ماجي او ديروكت خواند وماجي دراسة وليكولين وهرتش ما تسلوي ديروكت كرين تخواستن يعني هكر ام بين ما ديروكا خويا سيرين ما ديروكا خويا نافتر ما داير رخكي نكارن يعني بفرمينا يعني هتان هوجي مثلا ما ده كابتنيجي المدرسين استياب اسماني استيانا تخوندي ما في يكجار كارا ساده مثلا ما باش هل تشتدي تبقي عليه كيف بخوجي تدا كارا ساده مثلا بەێ فش خوبا يعني عرب كرين نزان يعني عرب كرين نكشتنا عرب كرين قتلك وشو ريبري همبر لي عرب كرين كابت زمانه يكي كالتوري يكي جواكا يكي تو هيدي جيبستيني او بخوازي تا بفي اواي داغير بكا يعني تا وكا ودي بكوچ مال فتت با تا بردي زارو جوا كالتو تا فهمي بەێ vێگێ تاسیرێکە چاوە سەر ئێزیدیا کرد ئەمێژنش ئالیە تخافا ئێزیدیا بە خواندین زانەبوون ڕۆشنبیری ازدي او جواكا هري سرهشكن دا آلية اتقافات اخواده ازدي بآخا خواه سرهشكن ازدي بچاند اخواه بوي كالتوري زيرين الكو اشباعو وابيرين ماماي هدان هوشي كان هوت بري خوب ديده ين اش سومريا وفردا يكال بوشو هادي ويكوشو كريا كهتا ايرو شو بابي 5000 سالا جي بميني او جي جواكا يستيا ام كارن بيجن ام باش ماين انگو سومريا ماين اگر بري خو بديتن هني زين كا گلك امازن هم آلية اوليدا هم دالي جواكي دا لأم ات آلية اوكا قوتي الزمان دا ام ويجي جبيرانا كن گلك نزين بونا كا خورت دنه برا اسماني السومرية نسماري واسماني زيدي دا بەێ حتى نوجي باش ما يدوان يعني قالك خوشتنا ديار كده يعني ام بيجن ازدي وك جوهري خو وك جوهري خوش دست نداينا بيقود بكمنا بن باندورا سيستمين قد لسرانسري جهاني هاتين مشاندين يعني ازدي سر و هزا خو جواكي ماينه بله ازديا او جوهري خو تروحي خدا جوهري خو امكارن بيجن ازداهيه هاري ازداهيه اش ازليه ده او جوهر بخورا قرتينا او جوهرش دست نداينا لأما وقتا كرم كريش عرب كرنا عجواك هايزديدا وقتی قاو دست تعريبي هاتيه كرن وقتی زارو كتما نافدوان بنا أحمد وعباس وقاسم وعبد الله أمتين حتى نافن اتكجت ما بنا زينب وعمشا وفاطمة ونزانم چه امنا دجي جواك كينا ليافنا دورنش نابن جواكم او نابت كيد ما خوازاي بدگريتاي او نابت ما ات بيروس اگر تبي بري خو بدي اگر نها زاروكا كي من بي اي تبي اگر من نابي داني شامو بلكي جواك ده نه تقبل كري لازم يا نابي دين ميسي يا رونالدو يا بيكام يا نظام نافكيش نظام مشكله ربينو بەێ بێژن هەم ئالیا دەنگاری ناو زمان هەمووژی عربی باندۆرا خۆسەرگی بله گەلێک ژینا يعني عربي ام جبن باندورا عربي درنكهتين او بلا
سوسیال میدیای و ئەو پێلا بیشکەتنە ئەمکارم بێژن ژیریا دەست کرد بسەرما دەهات ئێڤەیەکێژی گەلێکی باندۆرە خوگر ئەم بن باندۆر کاتبوونم کەتم بن باندۆرەکە دیدە مەخۆش vê golê me xwe tavît goladî ji vê golê me xwe tavît goladî û me cewherê xwe yê rasa me ji dest dabû gerek em ji te re gotî niho wateya navê şemo tê yanî şems yanî roj roj cewherê me herî pîroz بله em her êzîdiyekî hebe hero sibê pêşber rojê gava dibînî yanî wisa rojê hes dike bînî kezdiyên wê zelên zêrîn dihonî بله yanî girêdaneka me rojê re gelekî girêdaneka xurt e berember wî navê jî me got şemo navekî nêr e lê şemê jî navekî mê ye بله her bi yek watê her bi wateya roj e heka tu bêyî berê xwe bidîyetê niho ne navê keçika şemê maye ne navê kurka şemo maye بله em bi xwe jî dijî xwe rabûne em bi xwe jî xwe tehrîb bikin بله حل چییە؟ hel em ne bi wî bi dijî wê yekê ne got civak ber û aliyê pîşketinê diçin lê ber û pîşketineka xwe veke درست durist bi pîşketineka ew êdî eger niha em bêjin me got navê me yê civaka me ya a kurmancî civaka me ya êzîdî ew navê me yê kurmanciyê diguhin hemû jî ji bin wê bandorê a erebî derketin lê ber û bandoreka Emerîkî û Ewropî çû yanî xerabtir çû بله eger tu bê zimanê Almanî de jî navê wan jî bi zimanê Almanî navê wan heçheçk e navê wan kevir e navê wan zinar e navê wan çiya ye navê wan deşt e navê wan behr e navê wan gol e bi zimanê wan ev jî navê wan jî hene بله çima îro ez şerm bikim navêka çika xwe bikim zeytûn yan şêrîn yan çima illa navê Katrîna yan nizanim یعنی هەر وی ناوی ناوێکی ئینگلیسی لێ belê her wî navî bi zimanekî dî ez nizanim em şekirê xelkê gelekê tehliya xelkê bime şekir e ez nizanim çima بله ew şekirê me jî me yê tehle gelekê بله ئەم بێژن خوێندەوانین مە نها خوێندی ناوان چاوایە ڕاستە عالیەکی چنوێ مەدرسێت شەهادەیەکی دیگەرن belê هەما عالیێ زانەبوونێ پێشکەتنێوان دەمبێژن خزمەتێکا گشتیش جیواکێرە چاوایە belê ez gelekê ez karim bêjim yanî heta weka witî astekî xurt jî ez nêzîngî xwendevanê ê Şingalê me û nêzîngî nivîserê di Şingalê me jî ez yek jê endamê civata Şingala Rewşenbîrî me civata Şingala Rewşenbîrî ew bingeha êgûkarî bû di vî wextê kêm de karîbû nêzînga 10 berhemên nivîserê di Şingalê û xaricî ji derveyê Şingalê jî nivîserên me yên behşî û behsanê jî berhemên wan çap bike ema aliyê xwendînê de pertokxaneyê me di Şingal jî her wê tiştî dikin êgû meselen em jê ditirsiyan yani gelek ez ئەو بەرنامەجێ سیاسی سەر چاندا ێزیدیا ez تێماشاندن هەروێ بڕێبەت بن ez bi nav nakim lê ez karim bêjim geçawa dijmin dixwast civakê tehrîb bike ew jî dixwazin civakê tehrîb bikin belkî hinek نەدوێ زانەبوونی nedwêza yanî tên bi pertûkxaneya xwe piştevaniya a çandeka a ji derve dikin û çanda xwe dine rexekê ev tişt ka resa dike gelekî mezin ema xwendevanê êzîdî êdî tu xwendê bijde diçê hişyarî dibe berxwe disekinî li ber xwe dide ema ber û aliyê erênî jî tiştên erî jî hene em nedîm behsa ewan tiştên nerînî bikin بله lê mexsed em gelek caran nerînî wextê em peyvîn mexsed ew e kir em birînê nizanim min em nikarin derman bikin بله دەبخۆشی خاڵکیر گەلێک تشتێن ئەرێنی هەنە تایبەت عالیە خوێندنێدا دەبخۆشی کەسێک ژوانی هەکە زمانê کورمانجî Şingalê yekê heke roman nivîsîn îro di aliyê pirtûka û çêkirînê de romanan nivîsandinê de xelkê me çawa ye di hinek behsa wî karî xwe jî bikî û giştî
ئەم بێنە لێ بەحسا ڕۆمانێ بکەین ئەس بەلکی bi zimanê Erebî hatîne nivîsandin romanberî min hatine nivîsandin lê bi zimanê Kurmancî min gelekê dixwast hebane min gelekê dixwast yanî gelek jî hebane û gelek jî binivîsim û ez li wê baweriyê de me got baş e rojê de bêhne nivîsandin jî lê min xabinî ve gelekê dikê min yanî min 2019 min romana berî bi zimanê Kurmancî çap kir romanayekê bû Dawînama ku bi zimanê Kurmancî civaka Şingalî de tê çapkirin piştî wê jî ma romana Revîn ji Hesar me çap kir ew jî spasî ve û bi piştevaniya Azê we wan jî texsîr nekir dê aliyê alîkariyê de ema bi zimanê Erebî me got belkî hatine nivîsandin lê bi zimanê Kurmancî na nehatine nivîsandin ez kesê berî bûm got dinivîsim Sixûmet çi ye em vê tiştî berbiçav nabînin em belkî niha nivîserê me wisa difikirin wisa dihezibin got zimanê Kurmancî qel sebkêrî nivîsanê naye lê em ji bîra nekin heger em bên behsê bikin Erebê şemo ew kesê pêşî bû got roman bi zimanê Kurdî nivîsî ew kesê pêşî bû got bingeha esasî ji zimanê Kurmancî ji tîpên Kurmancî re danî Erebê şemo îro bi berhema xwe ya romana xwe here pêş a got nav edebiyata Kurdî de û nav edebiyata cîhanî de yanî yek ji mezin ên dilê edebiyata cîhanê dagirtî ew ji romana Şivanê Kurmanc e a Erebê şemo ye û jî bi zimanê Kurmancî dinivîsî qelsî ne di ziman de ye qelsî di behweriyê de û ji xwe behwerbûnê de ye zimanê me têra xwe heye tu her tiştî bê aliyê zanistî aliyê edebî aliyê ragihandinê de jî tu dikarî her tiştekî bi zimanê we bimeşînî û têra xwe gelekî ji têra xwe heye zimanên dî xwe li ser zimanê Kurmancî ava dikin gelek aliya de Belê zimanê me yî şingarî çi qasî girîng e û guhertinên heke çêbûn çawa bên careserkirin ew gelek gotinên me yên dirist yên şingarî heke îro wan dabûne em jî lê digerin nabînin henî careserkirina wê çi ye her gava me behsa ziman kir ziman li ser milê nivîser û ragihandinê ye tenê nivîser û ragihandin dikarin bên her du mesela careser bikin min li zêwa min bername Siyafarmanê pêşkêş kir gelek biradera dihat komîtê de ji min re dinivîsî tu zimanê xwe here dikî tu çima weka me napeyivî tu çima weka şingaliya napeyivî ew jî bi Erebî digotin weka wî lazim e ez bi Erebî bipeyivim yanî gelek digote min got sixûmetê te got çima got heger tu pirsyarê jî bikî mesela heger tu bêjî dê ew xwe nizane mesela sixûmet çi ye got çira tu nabêjî sebeb baş e mesela sixûmet min xweştir ji sebeb her du yek in wextê em dikir çi kit mal de wextêka me karekî dikir yan kareke dişihat li destê me de daku bavê me digot wela filan sixûmet bû ev kar sexit nedigot filan sebeb bû yan çira vî zimanî ez çira peyva sixûmet biguherime bi sebeb yanî sebebê ji wê spehîtir e yan xweştir e Nêtîniya dê Erebî ye sixûmet zimanê me ye yê daka me heke wî zimanî digote me belê aliyê helbestê de îro tu helbestê çawa dibînî û helbestit bê piştevaniyeke çawa ji civakê re aliyê ziman de roşenbîrî de siyasî de yanî di her warî de helbest em gelek cara ez dibêjim ka çawa şano bûka huner e helbest jî ez gelek cara dibêjim stûn û konê huner e helbest dikarî gelek guherî lav bike helbest dikarî civakê biguherî helbest dikarî bandora xwe li ser siyasetê bike bandora xwe li ser ticaretê bike bandora xwe li ser ziman bike ema civaka me bi vî çavê mezin helbestê nanêre em ji bîra nekin dê komkujiya Ermena de ew tiştê ku bû sixûmet ku komkujiya Ermena bê cînosayîd bête navkirin helbest e helbesta Şîrê reş bû
شیری ڕشت پاولۆسێلان ئەو هەلبەستە بۆ هەتا ئیرۆژی لێ کۆلین و بە هەزارە و بە سەدا بەرهەم لەسەر ڕاهاتنە نویساندن هەتا نەها بەحساوی هەلبەستە تێدەکردن گاوا بەحسا کۆنکوژی ئەرمانە تێدەکردن بۆ یەک کلیدا ئاجینۆسایدە ئەرمانە لە دەستپێکی و لە پێشێ جروسکە هەرابەری و ڕۆنکە هەرابەری هەلبەستا پاولۆسێلان بۆ شیری ڕەش هەلبەستەکە دەکاری جیهانەکە بگوهارێ نەتنێ دەکاری چەند پەیڤەکن بەنازکی بەخۆشکی هاتینە سەرپەر جواکەمە وەختێکە بەر سترانین فەرمان گوتنێڕە و سترانین ئێشە و تراژیدی ڕێ گۆڤەندێ و دیلانێ بکەن وچاغی تو نگاری ژێرە بەحسا هەلبەستێ بکەی تو نگاری ژێرە بەحسا گرنگیە هەلبەستێ بکەی ژبەر هەر ئەو بەوی گوهی حەز دکا و گوهێ ئێکەتنێت وێ دیلانێ بکە و خۆ بلند بکە بەێ پرسا هەری تالیژی هەنێک دووری مژارێمە بەرنامە مەژی داوی هات ڕاستی مەدوی وەخت زێدەتر هەبا گەلێک پرسێن مەژی هەبوون مژارین گرنگ مابوونم بەحس بکەین هەما مژارژی گرنگە تای بدەم بێژن کەسایەکی خوێندەوان بەرسڤا vê pirsê bidê îro miletê êzîdî di wextekî gelekî hesas dê tengav de divê îro bernamekî çawa bi siyaseteka çawa bi şiklekî çawa bi tifaqeka çawa êzîdî xwe pênase bikin û bi hev re hemû ser wî bernamecî bişixulin û daxwazan mafî xwe bikin yê qanûnî yê destûrî pirsa herî dawî tikarî bi Kurdî وەلا تا پرسەکە بەرفرە دا بەرسین ئێمە و کوردی ژێرە مەسەلەن گەلێکە بزەحمەتە لێ ئەمکارن بێژن یانی نها civaka êzîdî dê civakeka xweregir e heger çiyayê şingalê bi vê hişkatî û serbilindiya xwe ve û bi vî sîngê xwe berfireh heve heke ev hêz û qeweta li ser xwe hebe li pişt civaka êzîdî de ji bîra neke wî çiyayê jî civaka êzîdî li pişt xwe daye em nikarin meselan êzîdiya û çiyê jê dûr bikin ba min yanî gava dibêjin çiya ez dibêjim yanî wespekî mirov nikare li ser çiyê bide adî jî em bên de behsa tengaviyê kir ke niha em behsa ew gefên ku Tirkiye li ser civaka a êzîdî têne meşandin yani têne gotin heger tu bê berê xwe bidîyê de ne tenê gefên îro ên Tirkiye ev e ji berî hezarên sal e Otmaniya bi wê hêz û qeweta xwe ve heta sinûrên Misrê derbas kirin û hemû jî dagir kirin tenê civayê şingalê nebe civayê şingalê nekete destê wan de gefên Tirkiye ne gefên dihun ne gefên pêrin û gefên civaka êzîdî civayê şingalê bûye dasiyek gelekê mezin di çavê Tirkiye de û çavê nehez û dijminên êzîdiya de ê vê civakê de ema yekbûna êzîdiya di vî alî de em karin bêjin yanî bi çend awaya hemê di ji vî alî ve meselan behsa gefên Tirkiye tê kirin ji aliya ve civaka êzîdî mixabinîvan nîvê civaka êzîdî dê koçberiyê de di kona de di çadırka de dayîşin di vê derê bi ser vê hemiyê de bi ser bê meselan ew heyata ew tiştên ku di jiyana wan de ên ku di vîya jî re bête kirin bi kiramet jî û nayête kirin jî bi ser de ragihandinên ên Iraqê jî dihacimî îser şingalê dikin yani êrî jî ser civaka êzîdî dikin divê êzîdî xwe ragir bin divê êzîdî yekdest bin heger îro ez dibin aleyeka sohr de dibin aleyeka zer de bî ê dibin aleyeka kes de bî ê dibin aleyeka cembelî de bî ê dibin aleyeka hûdî de bî ema divê ma yek armanc hebe ma yek hedef hebe em siyasetê bidin rexekê em wê siyasetê bînin di xizmeta civakê bikin em ne civakê di xizmeta wê siyasetê bikin belê gelek spas heke mêvanê me bûyî saet xweş mala te belê guhdar û bînerên hêja bi vî awayî em gihiştin dawiya bernameyê Sibaha Êzîdxanê heta bernamekê dî bimînin nav xweşiya de bi xatirî we.